السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل آمن وأنتم بخير. الله توني إن هيكا يو توني إن كو فيبي سو توناري إن يو يافو إن سو يتتاي. هذا إن شاء الله كو مسيط مودون عبد الله جلو بريكسل ناتي كباز فيك لاول كيسال دو. هذا إن شاء الله في يلا نقول onon jokkunoɓe alluwal suumayengal fof e nder ɗe balɗe capantati ɗo ka duɗal meɗen brixel ɗo inchallahu min yelanike on kadi yo allah taw hara on juuli iidi on kadi hara e jam moƴƴere onon e ɓey gureji moɗon wondude denndangal julɓeɓen fof min toranike on allah e ley konngol laawol kisal e duɗal meɗen ngal ahlu sunna wal brixel e nder brixel onon natunoɓe janggi heeɗi darsuji ɗin fof partage darsuji ɗin fof min yelanike on jamɓe kisiye yo allah tawnu on tawna men en fof meɗen enen e ɓey gureji meɗen suumayeji heewɗe hara o jaɓani en kadi hara o rinɗini en fof meɗen kadi e natugol yiite jahannama mi toriki allah subahana taala nde iidire ɗo yo allah taw kayre nde yaadi ɗo kañumma e bakkatuji meɗen fof yo allah taw nde iidirde ɗo enen e mawɓe meɗen fof hara en yaafama e renɗinama e natugol yiite jahannama en toriki allah subahana taala yo allah jonnito en jami'uje meɗen ɗen wawi rewgol allah hara kono yiɗiro o yarlori en toriki allah bakkatuji meɗen yo allahu montuɗi yaafoɗi en toriki allah subahana taala ko woopa ko e muɗum yo allahu yaafo yurme o hawrodira e sawaba ko yo yoɓiɗen aljanna haray wa kullu amin wa antum bi hayrin en salmini aduna allah on fof jogandema kami dari ɗo ni ha hewte e nder États-Unis ha hewte aduna allah on fof min landike si mawɓe meɗen ɓe ka juuli e jaam haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kullu amin wa antum bi hayr.